أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda kutandikira twakomye onakurejjo twasomye ku huruful maddi ku nyukuta eziwangaza nembagamba nti munsomere mu page eno okuva ku line eno mpaka ku line eno nembagamba zino muzireke akati era abasomye barakallahu fikum jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Kakati twagambye nti alif ewangaza ddi alife wangaza singa muganda waayo nga yefataha abeera emabega waayo oba okitegeera abeera ku nyukuta egiri emabega katinga wano okitegeera nti eno alife egenda kuwangaza ta because wano waliwo kifataha nekiba ta okitegeere. Tugamba nti kasra ewangaza di tugamba nti kasra ewangaza singa muganda waayo eno ya ewangaza di tugamba nti ya ewangaza singa muganda wayo kasra abeera ku nyukuta egiri emabega awo wewangaliza wokka nti so si ti. So tugamba ate waawu ewangaza di tugamba nti waawu ewangaza ebbanga erimala nga emabega waliyo ki waliyo nyukuta eriko dhamma ntegeereka twabirabye olunaku lwejjo. Today tugenda kutandikira ku line zino ezimbayo wansi ebbiri basi okabula kamera ejja kute kale kanti kanye paka tunafuna stand kakati wano bakulaga nti eno fatha tekwatagana naki na wow oba okitega kiba wano tewagenda kuwangaala kubanga wow ya dhamma okitegeera. So kati kiba nti au so si oba au nedda baba kuzizayo eri gye twasokera mu sukuuni okitegeera. So ne batuwa nti au bau tau because eno wow tekwatagana naki na fatha so nti bau tau thau okitegeera ai bai kuba lwaki eno fatha tekolagana naki na yau so no kibera ai so si i okitegeera ikirala nyo kiri maaso eyo. So tulina bai tai tai jai so si ji so jai hai eno ya just because one tokota bulungi how how eno kha onachi na wow so eno toka tewangala so kibeera how nam how khai kategede khai lwaki ya u siyachi siya fatha ya u ya kasra nga wano wekibadde okitegera nekiba nti ki nate wano kikwaki kyawukana so kiba khai dai dau dhau dhai Rai nozo kategede bulungi nnyo kati awo tuvuddewo agambye nti wegendereze akati wano batuwadde nga biri mixed ebiwangaala n'ebitawangala so olina okubekinga sure nti omanyi nti waawe ewangaza ddi ya ewangaza ddi alife ewangaza ddi ntegereka. So ne bakuwa nti rau ra because fatha mugana wani wa alif so kino kiba kiwangala nti ra ru lwaki ru because dhamma mugana wani wa wow ntegereka ri lwaki kasra mugana wa yau zi naam zai kino kyanjawulo ntegereka kino kiri zai ate kino zi lwaki zai eno ya usi muganda wani wa fatha so tuina zai za because alifu muganda wani wa fatha so nekiba
za zau ola wendi walekana naye bane mungumikirize sinacha kukola tuina zau zu lwaki dhamma mugana wani wa wow ategedde ako ntuba su sau sa si sai fai fa fu tegedde fi lwaki kasra aline chine yau so ino fa'u ewangala nti fi fau because fatha simugana wani wa wow tugenze law naam law la lam alifu so alif eno ekwata kanya dawa mutelevu na china fatha nichiba la lai li lwaki eno si alifu twaga manti alifu tebajiyunga ko maso bobajiwanika yebati ne bayunga ebalam so sichi so si alif tebajiyunga maso nuzolaba wano yate bajiyunga ntegereka sorry eno ra'u neto kwachi tebajiyunga ra'u eringa zali neto kwachi tebajiyunga so nga tetu zino bakwachi baziyunga tobisoma dda mu lusono izasoka so wano tuina la lai li tuina tobadde wano li lu ju jai kategedde jai kamera yinzo kubanga edilenga mu naye ujja kitegeera jau ji ja hai ukalabye hai hau eno hau hau au eno ain eba au ai naam ghai eno ya ghai غو كو كي ماي ategedde mai mau ndoza katekesera mungi nnyo tunokulwenca insha Allah tugenda ate kusomako okuva wano insha Allah ate tubere nga tukola ki tumalayo paka wansi nozo katekesera mungi nnyo naam okay بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق الله العظيم